South Africa sanibingelela kuBnoblan khona ngendaba nibingelela kumduduzo ngomkhwanazi sivela kwinhlangano ithule leni organization namhlanje ke sivakashela udadewethu ke osuka ngapha kwaNdonga ziyaduma unodaba kafisa ukuthi ke azolundlala lapha kwathuleleni ke ngokuthi ke acela usizo kwi-South Africa yonke kulabo abangakwazi ukuthi ke bangenelele esimeni ke akhala ngaso. Ukhona udadewethu ke sicela ukuthi sibingelele sizwe ukuthi ke ubani usuka kephi nokuthi ke udaba lakhe luthini. Sawubona ma. Yebo baba njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ubani igama sasa? Uzanele wakamdleje. Kuphi ma? Originally ekhaya kuseNquthu kodwa ngisuka eGoli. Oh, usuka eGoli. Yebo. Wabuwa? Ayambuki. Oh, uyakhuluma? Ngiyakhuluma yebo. Oh, phela abanye masibeze ngalo bathi bayabuwa hlanyana. No. Okay, sike saxhumana nawe uthini bo last month the month before last. Ubufisa ukuthi ke no sicela basekulela kathweleni. Yeah, I think last month early. Yes. If it's not last month. Yes. Okay, thatha usibeke ma ukhala ngani sasa? Okay, udaba ngizokhuluma ngaloda imetha yenzeka kumina OR Tambo. Kwaze ngisebenzele OR Tambo International Airport. eGoli. Yebo. Okay. Yeah, okusho ukuthi kwaba nento eyenzeka kumina emsebenzini namanje ngakazi ukuthi ngakaze ize ingiphathe kahle. Emsebenzini la singena khona sibiza nge-Charlie Gate indawo yethu la singena khona bonke abasebenzi laba abasebenzela eRamp. So mangabe ngena lapha emsebenzini angikhumbula ukuthi bengikade ngiqhine i-thread la khona mangabe sengiqhinile like balafuna uqaqe kangakaphela iviki ngase ngalithatha ngalifasa ngamalokhungana ngama-beats la esiwafakayo thina abantu besifazane like mangabe kuma-hairstyle. Okay mangabe ngilifakile mangicabanga kahle bese ngina 1 month 3 weeks bese ngithi ngizoliqaqa ngoba every time mangabe ngingena emsebenzini bebe nokusho ukuthi no angithi umshini uyakhona ukukhombisa ukuthi umuntu ukhala usuka la ugcina la or usuka la ugcina la but umshini waseport usensitive ngalendlela le ukuthi sometimes uyakhona nokukhala ibra but mangabe kukhala ibra bayakhona ukubona ukuthi no ibra njengamba besho ukuthi because of it red and then should lezi insimbi maziningi ukukhomba ukuthi ilona futhi bebengasangenzi lutho ngoba beba understand vele ngoba newasheli heavily yakhala but abantu bakhona ukubona ama security akhona ukubona ukuthi yini ekhalayo. So into eyenzeka ngesikhathi ke sengizoliqaqa i-thread la khona ngithema ngithi ngangena emsebenzini bengena ekseni futhi bengisele no 2 days ngithi mangiye off ngizoliqaqa mangithi ngangena ama security angitshela ukuthi ngiye search room ngababuza ukuthi why kumele ngiye search room bangitshela ukuthi no kwamele uye search room ngathi no mas into ekade ikhala ikhanda and angihlezi ngena lana ngikwazi ukuthi ngayo 1 month 3 weeks imami mina ngitshela ukuthi ngiye search room ene search room kuyokwenziwa because angikaze ngikhumbule ukuthi mina kumele kuthi umuntu akashone search room hayi bangitshela ukuthi ngishone search room hayi kwamambela ngihambe ngiye search room mangifike search room kuze ama security ayi2 lana mina ama security abekade ngaphandle because khona awamadoda nawa abantu besifazane but then bona laba abanye bebeyime ngapha ngaphandle laba abanye bangenisa usupervisor wakhona wemfazi asikithi ukuthi umfazi womuntu wesifazane phela kona idlambo umfazi. Yes umuntu wesifazane wangitshela ukuthi utshela labo ukuthi abangikhumuli manje ngiyamangala ukuthi ngikhumula makwenze njani no angitshela ukuthi ngenani lo muntu nimlokhu nganimkhumula ayi mina ngabatshela ukuthi why kumele ngikhumule bathi no ingani ukhalile mangabe ungena ngithi no mangabe ngikhale ngagcina la ukukhomba ukuthi ikhanda so understand ukuthi nizothi ngikhumule kanjani bathi okusala ngeke uphumela ungakhumulile bangikhiyela umnyango ngabatshela ukuthi no ngicela ukuthi ngiphindele endlini because ngiyangena sengitshontshe endlini yami ngiseza phakathi because akusikhona ukuthi ngiyachayisa ayi but okusalayo lento ozoyenza wena uzoyenza ngithi okay umthetho wase South Africa uyavuma yini ke siyeke ngokomsebenzi uyavuma yini umthetho wase South Africa ukuthi ungakhumula umuntu bathi ukuthi umthetho wase South Africa uthi this is OR Tambo thina sizokukhumula ngenkani lokho uzokubona bangikhiyela umnyango kwamambela ngakhumula then mangabe sengikhumula ngiyabatshela ngithi okay ngibacele ngithi sengikhumulile ke ilokhu i-reflector ngakhumula i-shirt ngaphinde ngakhumula ijezi ngakhumula i-shirt ngakhumula sengisele ngobra bathi nobra nawo uzokhumula ubeke phansi hayi nguthatha ubra ngikhumule okay lapho sengiyaqala ngiyakhala ngibatshela ukuthi ngoba nakho sengikhumulile ngenhla nangibona ukuthi ke anginalutho ngisacela ukuthi ngigqoke ebese ngiphinda ngikhumula ama safety boots namasokisi nejini bangitshela ukuthi akwenze kwenzeke le nto leyo bathatha impahla zami bayinyathela ngelokhungana ngeenyawo ngalowo mzuzu noma bengikhumula lapho akukho ngisho isituro sokuthi ngibeke zona impahla zami lezi engisikhumulayo hayi bayinyathele ngeenyawo hayi okay it's fine ngakhumula yonke into bangitshela ukuthi ngishaye turn around sengineked angisagqokile ukuthi phanti nebra ngigqoka ngalutho bese ngishaye turn around ngineked okay ngishaye bengitshela ukuthi
bangitshela ukuthi ngivule amathanga ayi okay ngawavula emva kwalokho bathi baqede bayimela le ngathatha izinto ngaqoka mase ngigqokile mangabe sengiphuma angithi la sifike singene la enathini lethi office lile e-center kwamele ukuthi mangabuya khona nihambe ngezimoto ukuze ngoba ila ama flight khona ukujika so ukuze sijumpise ngalo ukuze singezuphazamisa ama pilot yes so ngithi la sengizongena ngithathe ulifting ngoba vele sithathe ulifting or imoto zesimsebenzisi sibeke khona lo security lo we supervisor angitshela ukuthi wena Zanele buyuze la ayingijike ngiphindele khona owe igli ay company igli ay esema gate wase airport ay okay ngijike angitshela ukuthi no wena ipending tool beke enyaweni mina ethi ngizokukhumula ngikukhombisa ukuthi umuntu ukhunyulwa kanjani aphinda ngivulele lapho ephinda ngifake phakathi sekuabanye abawu2 sekuyilo security lo usupervisor wakhona nalo nomunye laba abawu2 bathe mina ipending ngilibeke ecathulweni baphinde nabo beze bengikhumule yonke into bephinde nabo bethi shaya ama turn around naked ngishaya ama turn around naked bephinde bengitshela ivula imlens like yonke lento ade lokho benza okay it's fine ngivule ngiqede lapho ngiqoke mase ngiqoka lengaleli langaleli mangabe sengiqoka mase ngiqedile ukugqoka sengikhunyulwa yangithi bese kuwa wesifo la abokuqala bebe bawu2 nalabo abawu2 mangabe sengiqoka ibra codes vele ngikade sengishake ngikhala ngoba since ngaqala airport from 2017 ayikazi seyenzeka into njengale ay okay ibra ngizange ngize ngisayiqoka ngavele ngathatha nje reflector ngaqoka ngalokho ngana ngahamba mangifike ema-office ay okay ngiyafika ngiyahloka mangithi ngiya kulokho ngana ku Rose Rose usisirefilo urefilwe ibona sibabiza ngani nge-risk we can say by security under ilokho ngani company yethu but ibona by risk abavikela thina ngokwe company ngiye kulokho ngana ku refill uyangibuza urefile Zanele no hard wrong ngawe uyashake uyakhala so ngiyamtshela ukuthi hayi sisirefilwe sebengifike egateini bangenza so bangikhumula kanje wathi ngeke izenzeke le nto leyo asikwazi ukuthi sohlungumezela umsebenzi wethu sibhekile siqede sithule wathi usisirefilwe like usisirefilwe ungaphansi ka Rose uRose manager yakhe wathi wena Rose ngisacela ukuthi uthathe imoto ushone eCharlie Gate kulabo abantu bale company uyo investigate uyabuza ukuthi yini lento abayenzile because angeke size sikhona ukubayeka amazi abhizela umsebenzi thina sizothula kanjalo nje hayi okay uRose ahambe urefilwe nahamba eflightini mina ngihambe ngiye etoilet ngifike ngiqoke ibra ngiqokela kuphi ema-office wethu Bravo 7 ayi okay ngibuye nalapho ngiyakhala kuza iboss yethu uDana ungifica ngise controller la controller khona ama-flight uyabuza ukuthi hayibo guys why nonke nicover uZanele ukhalelani kwenze njani so base bamtshela ukuthi nathi simangele uZanele eCharlie Gate ama security wakhona sefika amkhumula yonke into wena sonke sisamangele uyikhalata uDana wavela wathi azini nana uthola ungibiza ngonana athi azini nana ngicela wenza into eyi1 sacela ungibhalele i-report emva kwalokho uthathe leyo report leyo or memo uyilethe lokho office lethu hayi kwamampela bengakhoni-ke nokubhala inqamba mangakhozi ngangade ngishake ngazi ngalekelelwa yilabo abanye bama quality controller sakhona ukuthi ngiyibhale emva kwalokho ngayithatha ngahamba ngayohlala e-restroom ngaphuza amanzi then ngayithatha ngayihambisa kuwona uDana e-office lakhe hayi okay angitshela uDana ukuthi yazini siyaxolisa ngifice neboss yethu uLevi athi uLevi Zanele sifila ubuhlungu kakhulu mangabe sizotshela ukuthi sewenziwe into ekanjena kodwa ke siyathembisa sicela ukuthi indaba yakho sizoyithatha sizokhuluma nabo njengamanje le report ethe sicela uyibhale sizobhalela ilokhu ngana amaboss wakhona ngale sikhulume boss to boss ukuthi ayikhonakala ukuthi kanjani yabo hayi okay base bangitshela ukuthi ke sisacela ukuthi mangiza bengizongenisana nomunye abathi uNtshebe uyi-quality controller kade bembizile ama-boss ungenisana nami ngesikhathi ngihambisa imemo mangiqeda ukuyibeka imemo base bangitshela ukuthi Zanele sacela ukuthi uhambe uye head office e-head office kuyashoda umuntu osebenzela khona akekho uyamaza ngisho babuhlongwane bayibiza ngenkandla ke emsebenzini ngoba ingaphandle ile jet park yabo ngokuthi iqhelile nase airport ngithi no babuhlongwane ngiyamazi mangabe siye ngama training bathi izofika imoto izokulanda babuhlongwane ay okay ingithatha imoto bathi wena njengoba uhamba uyale udaba lakho sizosala silungisa from manje ngathi okay ngihambe ngeCharlie Gate mangifika khona ngihambisa imoto yasemsebenzini wethu seyilanga iliwana ngisho ngiqeda ungena bangenza lento leyo mangabe mina ngiyaphuma khona kusesekuseni angithi sengimele ngosebenzela ngale abokuphuma abangenzi lutho still vela ngisho ngoba vele idread yakhala ba understand nabo ukuthi lo muntu ukhala ugcina laba angenza ngalutho ayingiphume ngifike ngaphandle ikhona imoto angithathe ubabuhlongwane sishone khona but mayethu ngibingelela unjani ngithi ngiyaphila like uyabona my driver sisendleleni ukuthi hayi lo muntu lo uyakhala uthi sisikwenze njani waphela ngihamba nawe kodwa manje ngiyakubona uyashake uyakhala kwenzakalani ngawe
or ubungadingi emsebenzini. So ngamtshela mina ngathi no, nansi into esiyenzakalile. Yabona wavele lapho wagijimisa ngisho imoto wathi asikisi nami ngizofika ngitshele abakhulu ngale ngoba siyayiqala into enjeni ayikhonakali. Hayi kwamampela mangifika khona wangithatha wangisa kwi-HR yasemsebenzini wethu ke manje head office. Wafika wathi sisusara nangozanele uqale mina ngisasele eSayidini wahamba batshela ukuthi sisusara ngicela ispace sakho ngisacela ukuthi ukhulume nangizanele uzoza kubona uzokutshela yonke into futhi mhlawumbe uzokuchazela kangcono ngoba wena umuntu wesifazane yabo. Hayi kwamampela ngingena uthi sisusara ngimtshela ukuthi athi kwenzakaleni Zanele ngimtshele ngithi kwenzeke like njengoba de ngichazile bangikhumulile bayenza kanje kanje. Hayi wavele wathi nami ke le isingaphe kwamandla iyodwa into esingakutshela yona ayisadingi nanokuthi le ndaba isangakhulunywa internal ngoba vele isingaphekwe lokho ngingaphekwe umthetho sacela ukuthi ungayihamba ngithina siyakunikeza imvume yokuthi ungahamba uyovula icase epolice station. Hayi kwamampela ngiphume ngisebenze nje leyo kancane noma bengakhoni vele nabo bengibona ukuthi angikho right. Hayi all right bayiza kumina bonke ama lecture nje bonke ke abantu abalasebenza lapha nabaphathi bakhona bathi sisaxolisa kakhulu udaba lakho silizwile kodwa sizokwenza sure ukuthi sizokulwela njengomsebenzi wethu akwazi ukuthi ngenzeka sokuqede kuthuleke kodwa siyavuma sicela uhambe uyovula icase epolice station. Hayi all right ngichayisa head of bekumele ngichayise ngo7 head office ngisho bona bachayisa ngo4:30 bangidrive futhi bangibeke eCharlie Gate bebethi ngizohamba ngebhasi bathi marazanele bese ngasathanda ukuthi ungene la uyocloka out uyocloka kulabo abantu abakuhlukumezile because usazobabona laba abahlukumezi bakho. Hayi ngithi mina hayi okay kulungile but ngenxa yokuthi mina ngifuna ukuyocloka out yabo ngoba ngithathe ngasiwa lena at the end ngicloka khona eairport ngithe ngisangena like bengisangena so ngingakafiki ngisho eduzane nakhona angithi ngifike ngene bese ufaka lokho ngani i-permit number ufaka umunwe wakho before uyofika khona ngisangena ngingakafiki ngisho kubathi nango ke wozani futhi sizomkhumula ngibuza ukuthi ngobani ngoba nakho nginenzeni kangaka bethi hayi sisiwoza hayi ngabatshela ngathi ngeke ngiyajika ngiphindele emumva mina ngajika ngaphindele emumva hayi mangifika endlini okay vele bengikhulumanga namuntu mangabe ngifike endlini vele ngathatha ifoni ngayiphonsa le bengade ngikhala ubusuku bonke ngavuka ekseni ngaphindela emsebenzini mangena futhi the following day bangiphinda futhi bathi shona set room ngashona khona bangiphinda futhi bathi khumula bangikhumulisa yonke into begxoba impahla zami ngenyawo amabra bekhahlela siphansi bengivulisa wona amathanga bangibethi ngiwavula amathanga bethi bheka lena like bengivulisa yonke into kuma private party. Hayi all right ngahamba ngangena kanti ngalesikhathi mangena ne sema silandelana ngithi indaba mbe sikade siyazi abantu abaningi airport abogela abanye abawu2 esisebenza nabo bayebona abantu mabedlula besilandelana bagijima bacasha ngaphethole befuna ukuyibonela ukuthi lento le eyenza lokho ekukhulunywa ngayo yenzakalile ngempela nanguzanele singena naye ngamampela bangibona nganjisa khona bahlala bangilinda ngale toilet bengabona ukuthi khona abangasemsebenzini wami abayilindile abangibonayo ngangena khona bangenza vele uday 2 wakhona ke lapho bese ngikhulula 3 angizange ngisagqoka even iphenti nebra because bengade ngisheka nanani ngavele nje ngathatha amakawusi ngagqoka ngathatha ireflector ngayiphatha kanje iphenti nebra ngaphuma nalo ngiliphethe ngezandla ngahamba laba ngahambisana nabo yabona nabo basebekhala bathi no guys this is so painful and I understand ukuthi why sathola imoto angikhumbula ukuthi imoto efike eqala laba kade ngihambisana nabo bathe no wena Zanele gibela kuqala yangibelisa le moto ecompany imenze sibangibuza Zanele uzobosha kanti wena sewudayisa amalanjare airport na iAXA phela izokubopha ngathi no angidayisi mina amalanjare airport mina mangena emsebenzini kumele ngistrip eqala before ngiyoqala umsebenzi and hayi ukuthi lento le iyaqala namhlanje lento lokho beyiqala izolo bangiphinde kayi2 kahle uba nangirefusanga lokho kwe3 ngathi ngamane ngiphindele endlini ngabe izolo kula khona bebekade bengiphinde times 3 lokho bese kungokwes4. Hayi okay ngibele imoto ngibeke lapha nayi lo bhuti nayo samangela ukuthi ngisaqala ukuzwa ukuthi nginathi lena and awufithi nathi ngeke size sikhona ukuyivumela ngoba kusho ukuthi sonke singena kuleli yagate lelana base ngaphinda bekwenze noma ngabe imuphi umsebenzi wakwenye ikhampani. Hayi ngifike ngihloke bephinde ngihambe ngifike ngitshele abo baba uMasibuko uyabona labo vele bangibona ngifike ngiliphethe ngezandla I'm like ukube beke ngami bengifise ngathi ngabe ngihamba vele nginqunu ngoba vele wonke umuntu mina bese ngibona ngathi ungazi ngineked vele lapha ya hayi bangibuza ukuthi hayibo like abaze ngibuza nakaningi bathi hayibo Zanele bakuphindile futhi ngithi mina yebo asukuma lokho ngani ubaba uMasibuko eze mina athi mamdletshe ufuna ukungitshela ukuthi lento le bayiphindile straight ngathi yebo kunjalo lapho ke vele bengikhala kuphela ahamba lokho ngani thiwa Zanele hamba uye lokho ngani ne-toilet uyoqoka ngihambe nge-toilet ngiyoqoka hayi okay ngihambe nge-flightini manje nge-flightini bengakhona ukuthi ngiconcentrate eflightini because abantu abekhuluma nami vele bengikhala kuphela siphume sibuye mangabe kusuka abanye bemenzisi bathi beze kimi ne bafika ngisurround abasebenzi laba esisebenza nabo bafika bayangibuza bathi hayibo thina sithi sizokumamdletshe kwenzakalani abasebenzi bayamtshela bathi ngoba ekhala nje
bamenze so, and at that time I think it was to 12, and lento lokhu yenzeke ngabo 8 ekuseni, 8 to past 8, but bengakhona ukuthi ngiconcentrate from 8:30 to 12, bengilokhu ngikhalile, bengakhona next. Ayi alright, lo bhuti lona athi no, mina ngiyayazi iboss yase-Eagle Eye. Athi ngiyayazi iboss yase-Eagle Eye, ngisacela ukuthi ngiyifonele. Athatha ifoni, abasebenzi bethi singajabula mangabe ifoni ungayifaka ku loudspeaker siyizwele. Athatha ifoni ngempela ayifake ku loudspeaker, asho ukuthi niyazi ukuthi abasebenzi benu sekubenze icala. Athi icala lani? Athi no, kunentombazane la uZanele Mdletshe. Mina bengithi ngiyayidlulela ngemoto ngithi ngizombingelela ngoba uZanele siyamazi ukuthi uthanda ukuhleka yabo. So uZanele sithola ukuthi uyakhala and akakhona nokuchaza, akone point ukuthi kukhuluma abasebenzi nakakhuluma isidala uZanele uyakhala. Ayi okay. Athi lo boss lona no, ngicela ukuthi ungasho ukuthi Eagle Eye, why ungathi i-Securitas? Kahle kahle i-Securitas ne-Eagle Eye umkhwanazi ama companies ama security wase airport but are different uyabona. Yes. Athi no, eyeni impela le case lena ibhekene nani yelokhu ngane ye-Eagle Eye. Athi no, ngisacela ungenzele into eyi-1, ngisacela unikeze lo sisi lo uZanele iphone ngikhulume naye. Kwasho ukuthi wathi angazi ukuthi uzokhona yini ngoba uyakhala, like abasebenzi bathi noZanele zama ukuyibamba, ngavele ngayibamba nje ngathi mina yebo. Wathi sisi lento engizwa beyikhuluma la abantu abangifonelayo ngabe iqiniso na? Ngathi yebo. Wathi okay, ngicela ukubuza izinto ezithu, ngiyaxolisa ukubuza imibuzo. Bakhumule iphenti nebra, ngathi yebo, and hayi ukuthi beyiqala namhlanje, lento le lokho beyiqala izolo. Athi hayi okay sisi ngiyezwa. Athi nikeza lo iphone, amnikeze bese yamtshela sacela ungishothela i-permit number kaZanele, then i-permit number ile khadi lethu lasemsebenzini leli. Yes. Athatha i-permit number ayishuthe, mayiqeda amsendele. Akuphelanga even 15 minutes aphinde abuye ngecall, ufonela lo weMenzies ngoba naye uhlulekile manje ukuthi ahambe eyethi company beyi-Colossal Avia partner. Ayi alright. Athi ngisacela ungicelela ama manager kaZanele ukuthi thina sisacela ukudriver sifike lapho sizokhuluma nabo. Then sikhuphuke naye lo bhuti siye khona phezulu lo wale nenye company. Bafika ama manager wethu kade lapho bengingabo umremo. Athi ama manager no, ngoba le matter le okay, this thing u day 2 yenzeke kuyi workers day kuyi-1, bathi asikwazi ukuthi singakhuluma nani ngoba le matter isiqale kuma boss ngoba ilokhu iqala izolo. So thina singama manager singaphansi asikwazi ukuthi singakhuluma into esingaphezulu ngoba ibona sebeyazi ukubani beyiqale kuthina, like sizoyidlulisela kubona bese ngathi abeze, but ngoba nakho siqale phezulu i-holiday abekho today, abakwazi ukuthi bengazokhuluma nathi. Ayi okay, it's fine. The following day after lapho kuthiwe siye eflightini, ayivele mase eflightini bese ngidizzy ngizizwa ukuthi yathi noma ngizokhuphuka ama steps ama flight ngizowa la. Ayingavele ngatshela malokho ngana i-quality controller ne-supervisor bekade lapho ngathi hayi mina angisakhoni. Bathi ayizanele siyabona ukuthi awusakhoni, sicela ukuthi ungachayisi ungahamba uye endlini vele. Ngahamba ngaye endlini, hayi endlini vele nakhona mangifika angidli ngiyakhala kuphela. Ngavuka ekuseni the following day ngithi ngizongena emsebenzini, mangizongena emsebenzini angizange ngize ngene, nginele ngathi mangibona leli gate la angivele I was like yazini ngiyajika mina ngiphindele emuva ngoba kuvele kuyafana sonke umuntu mina la airport ngibona ngazi ukuthi nginqunu, like bengiyibona ngazi ukuthi ngihamba nginqunu vele. Ngijike mangifika endlini ngidlulele ku doctor, udoctor wakhona mangifika uthi Zanele, ngithi yebo. Uthi ngiyakwazi uhlezi uhamba kumina, awuyena uZanele engimaziyo, kwenze njani kele? Ayi ngamtshela. Wathi no, ngicabanga ukuthi into ezokusiza ngisacela ukuthi ngikurefelele kuma social worker eThuthuzela Care Center. Kwamampela bangirefelele kuma social worker, ngahamba ngama social worker ase Thembisa Hospital. Mangifika khona ngabachazela bangibuza ukuthi kwenze njani sis, ngabachazela udaba lami. Yebo vele akuzange kuze kube mnandi because kwaza even nabaphathi bakhona bathi ayisiyaqala kubuhlungu obungaka. Yabona nomunye nami ngiyaza ngiyafuna ukumduduza kodwa inkinga la ikhona nami ngiyabona ukuthi angikwazi ukuthi ngikhulume nogeli ngingedwa, ngcono nonke nizoza. Hayi bengibhukhela i-social worker. Ayi alright, bengibhukhela i-social worker ngiwa attendeke malokho ngana ama social worker. Emva kwalokho angisho emsebenzini manje hamba ngamalokhu ngane sengi-attenda ama-social worker. Mangi-attenda ama-social worker same day lele engiphume ngale Thuthuzela Care Center ngihambe ngiye eRabasuthu ngiyovula i-case. I-case yami ifika yavula iphoyisa uSergeant Shirundu with i-ID. Wayivula i-case wayithatha wathi asikwazi ukuthi singayibamba thina ngoba i-case yakuphi yase airport thina siyivula elokishini. After sebeqedile ngedocket balithatha idocket balihambisa airport. Ayi okay, mabelihambisa airport mafika idocket airport abuye kumina ngecall athi bathe uzothola imessage ngakapheli u20 minutes. Ayi alright, ngihlale angizange ngize ngithole lokho ngani message phinde kudlulela ngale 2
ayikho imessage kudlulele 3 bangifonela bathi imessage awukakayitholi ngithi i-case number ngithi angakatholi next bathi ushayisa ngobani ngathi ngo-12 bathi sacela ukuthi uma uphuma emsebenzini uhambe uye kuleyo police station ufike ubatshele ukuthi idocket leli elilethwe ngama-CID uwena umnikazi walo ngahamba ngaya khona mangifika khona kwaba nokukhomba-khombana lapha lona omunye bathi thina besikade si-off lona omunye bathi ngathi lilethe uSergeant Chirundu we-CID until omunye ugelo umzulu athi wena no ubukade ukhona wena but ungalikhipha idocket kwamambela la hanja layo landa le nga-understand ukuthi nakhona kushuthi why bebekade bengafuni ukuregister alright in 15 minutes ngayithola imessage okay i-case number yami alright-ke ngiqhubeke mangemsebenzini-ke thina amafoni besingangeni namafoni cause kule docket la ngangade ngibhale amanamba kabhuti wami okay mangabe ngisemsebenzini bengishayisa late mangithi ngiyafika endlini ngifika kunama-miss call kanti nosisi wami omunye ungifonelile uyasho ukuthi uMalibonge bekade kufuna ukukhuluma nawe ubhuti wakho ngithi okay ngimfonele ubhuti athi ubhuti wezanele kade ngifonelwe omunye uthe yini i-IO uthe uyi-IO wakho usacela ukuthi ubuye kuyena ngoba akakuthole efonini but ubhale mina as a reference omunye umuntu ongamthola ngathi okay wathi ngicabanga ukuthi case yakho le yase-airport ngoba ekhaya ngisho bese ngade singibatshelile ngathi alright the following day ngahamba ngayo emsebenzini kanti ngizothi mangabe ngisemsebenzini kufiwa abepowa abalwa ne-gender based violence eGauteng then mabefika abepowa bangicela emsebenzini ukuthi sisacela nisiboleke uZanele ngoba into eyenzakalile asiyithandanga sonke sidrivile sisuka le koJoburg but siyacela ngemoya futhi omuhle bebengidedela abasemsebenzini sahamba nabo saya ku-IO bethi ngoba asifuni ukuthi kube nezinto ezizotshintshwa zizokhuluma singekho thina singabantu besifazane sizohamba nawe sizowavala ama-ofisi ethu ngoba iyona nto esibhekene nayo noma ngathi uyisemsebenzini but sizoyingenelela sihambe siye kuyiphoyisa iphoyisa nalo futhi washo u-IO wathi yabona kuwo wonke amakhesi kudala ngisebenza la e-airport but nami ngiyayiqala into enjena ngiyabuqala ubuhlungu nje entity and kwamele isifundo sabo besithola sikwazi ukuthi umuntu uzokwenziwa so sithule sikhulume bonke-ke nabepowa bekunaledi lo sisi lo wasepowa unaledi siqede naye bese bethi ayizanele sacela ukuthi sikhuphukele phezulu sobhekana nale company but singacela wena ukuthi ungabuyela emsebenzini ngoba sicabanga ukuthi mazolokho esihamba nayo lokho ekukhuluma ngayo lokho sikuvusela lezi londa lezi sizokupha thina ama-update okay ngingene emsebenzini ngiphume ngishayise into engayisho-ke kuthe masiqala lapho-ke after isirejistiwe i-case unaledi wangitshela wathi u-IO uthe uzocela abantu bekhampani yakho abo-Rose uRose uye lo engade engithi uyena abakwathi wakahamba yo-investigator kuqala ngisho abo-Rose bezobhala ama-statement then wathiwa uRose u-day 1 akazange azavuma ukuzobhala i-statement uthe yena ubhizi amaphoyisa baze wathi kahle kahle senifuna size singene phakathi yini sizonibhalisa phakathi gcina ibonakala bantu bazoza the following day bahamba the following day abepowa bahamba bayo-check-a baze babuya basho bathi no amalokhungane ama-message ama-statement ebhalwe uRose siyijabulile siyithandile ufakazi khona bonke ngisho efonini nisangayibona okay bathi sekushoda uPosha naye futhi wahamba wayibhala uyi-quality control mayiseyibhalile kuPosha ubuye behamba bepowa futhi bebuye bethi Zanele sebelokhunganile Zanele sebebhalile futhi abanye kubukeka sengazi ukuthi ikhampani yakho iyasebenzisana nathi zachika izinto mina mangihlangana noRose ngibuye ofini mangene controller ngiyambona ukuthi umuntu uze ngoshit ungidonsa ngengalo ungisa kwenye supervisor uthi uZanele lo unitshelile yini ukuthi usevule i-case ngithi mina ingani i-case i-head office okokuqala ngitshelile vele ukuthi ngine right ukuthi ngavula i-case kanti wena kungani wena uzolwela ukuthi mina why ngivule i-case athi yabona angitshela ukuthi at the end wena kuthiwa badelele ngithi mina ngibadelele makwenze njani ngicela ukumgodla lona omunye ngoba usebenzisana naye uRose igama lakhe but lo waze washo wathi okay umuntu noma ngathiwa uke wadelela umuntu ukuphi umthetho ukuthi umuntu ungathiwa kumele uyakhunyulwa and udelele bani makwenze njani bekunye noZanele ngithule mina njalo like lezi zinto ngizizwe emasayidini akasibuyisi i-statement kumina ukuthi u-investigate wafika phi yabo lokho ahamba kumina ethiwa investigate mangihlangana nayithi ngizokutshela ukuthi report ithini ngizokutshela ngangitshela yaqala-ke ikhampani yami yang-abuse ngayo yonke indlela like each and every day ikhampani yami bisihlezi ngi-abuse ngaze ngibabuze ngithi kanti nina inkinga yeni kwenzakalani nina nihambe nithi niyolwela mina kodwa mangabe senibuya nina manje senilwa nami like nje noma ngabe yazi ngizothi office like
bese kufana nokuthi usofa bese kushoda ukuthi benginikeze usofa ngoba nje kancane Zanele uyabiza office Zanele ubukade ungekho emsebenzini usendela ngithi ama sick note ngwalethile ama social worker akhulumile nani so kanti kupho okunye nikudingayo bathule hayi baqale bengitshela ukuthi futhi wena Zanele mangabe kungukuthi uyo attend ama social worker emsebenzini kuzomela ukuthi ungangeni ngithi okay vele angizungena but mangabe abepowa bezokubona emsebenzini kwamele ukuthi bengezi bezokathenda ngesikhathi somsebenzi ngababuza ukuthi kanti mina ngisuke ngineyinkinga zami zasendlini na ngoba lento le yasemsebenzini nabo basebenzisa isikhathi somsebenzi lapho bese beqala indlela zabo zokuthi belwe nami okay bebelwa nami ilanga nelanga lokho ukuthi even abasebenzi bonke bese bazi nje ukuthi yazini mangabe nje radical kuthiwa Zanele Mdletshe beze besho bethi ingane yabantu kodwa kwaze kwabhlungu sekuyazola na ingane yabantu lena it's fine qhubeke nje like yabo mase ngisendlini every time ngi-off noma ngekho off bese ngiphila ngokuthi ngithathe ifoni ngigugulishe ukuthi mangabe usebenza emsebenzini la uhlungumezeka khona like uhila kanjani ngoba bese ngibona ukuthi yazini sekungaphe kwamandla wami lapho ngiyahamba ngiyawatshela ama manager ngiyabatshela oDana noLevi ukuthi ngiyahlungumezeka bethi hayi sizoyisolve ngihambe ngaze ngalanda beunion ngiyahlukumezeka akukho ukukhale ngakukhalanga ngibalanda bonke ngiyahlungumezeka enasekubhlungu ngoba ngiqalwe ilaba ya enalaba mangimele bebuye bezongilwela mina babuya bona futhi bezongiabuse okwedlulele ngiyabona nje umuntu mangabe ngikhuluma naye bengathi yena uya brush ukuthi hayi Zanele sizoyilungisa sizoyikhuluma until abo babo Albert bahamba beunion cause ama department are different angisho ukuthi iunion yabo iphethwe yibona bahamba balanda ama boss bababuza ukuthi ingane yabantu senifuna ukuthi uZanele azafe na ayibulali noma mhlawumbe nikhona thina singakwazi la e-airport okubhekene nalengane basebenza aba more than 3000 but ibhekene nengane e1 senihlumeza na inani bathi uyazi i-chance ne-chance uZanele akayithola uma kuthiwa isikhathi selunch or ulinde flight uzofika kuthini and uhlezi uZanele ufika njalo uhlangana na inyembezi ziyakhala like sekubhlungu Bansi mara sekubhlungu kuyazwela hayi okay ama boss wami ke angibiza the following day abo Levi bangibuza ukuthi bona Zanele kungani ukuthi uhambe wayotshela laba abantu bangala ukuthi sina sikwenza ini ngapha ngathi kanti inganjeni bona bayi-union yami nje siyi-union eyi-1 nani but mara besingekho isidingo ukuthi ungayotshela bona thina sibabona sebengene ema-office wethu bazosibuza ukuthi ungani lokho ngani ngahlala ma besibuza ukuthi kungani bethi thina sesibona abantu bazongena ukuthi kanti kungani uZanele nimhlungumeza like senimphinda time asazi singaki kanti sekubuka sengazi ukuthi kwayona leyo ukukhunyula ngoba phela ifana nokuthi uZanele ureshiwe emsebenzini but nani ke manje senimhlungumeza like emotional hayi basuka bona bathi hayi sizoyilungisa mangabe bona sengiyekubona ama boss wami uLevi noDana bangitshela bona ukuthi kungani usilandela abantu bama-union wayesifikelwe labo baba be-union bazokhuluma nathi bathi wena uhlezi ukhala kubona ngithi ngizokhala kubani ngoba ngiyakhala kuwo wonke umuntu ongapha kodwa usizo lami inyembezi zamayizwela indawo ngisho ama-manager ngiyabatshela ngisho bengibiza abantu beZanele sebenza uphuma uyihambele kubuhlungu yebo kodwa nathi asazi ngoba siyabona ukuthi ngathi khona okukhona but asazi ukuthi yini kahle kahle yenzakalayo hayi okay until ngaba ne-depression mangabe sengine depression like sekuhlangene ukuthi ngale akakhona oyi1 uke wafika wazoxolisa emasayidini lale company amaphoyisa ayikho into emuvayo ngedocket yakhona icompany yami manje nayo ngapha isilwa nami icompany yami manje nayo ngapha isilwa nami ngaba ne-depression mangabe sengine depression vele I think mhlawumbe niphelile boma 12 days ngingasakhona ukuthi ngene emsebenzini bengade ngoba ngaqala ekliniki imba lokho ngagcina sengihamba odoctor yabona nje nabo besho even nako clinic bebesho bethi Zanele ingaphe kwamandla mfethu siyakwazi from iqaleni and nathi siyakubona even emzimbeni uyaphela uyena nje lo Zanele lo esimaziyo noma uhlangana nathi yes singabantu besifazane singosisi kweni yabona uSisters Zulu nje wase Erin Clinic wazi wathi ukube benginamandla bengingake ngibhalele ikhampani ngibacela ukuthi noma ngabe yini noma ke Zanele nje nokuthiwa benginemali ngabe ngibhalele ikhampani yakho mhlawumbe nginginike imali kuhamba ushaye umoya ukubone umhlaba kabusha ngenye indlela ngoba ngiyabona ukuthi uyalimala and ukulimala kwakho kuyaqhubeka every day hayi ngibuyele emsebenzini ngesikhathi ngikwi depression ama sick note wami
angithi roster yethu ivala bithi 15 to 15 manje bekade sizovala ama-sick note wami sadriver imoto nalokhungana nosisi wami sahamba sayonikeza i-supervisor yami elokishini ukuthi ngicela ifike ngisubmithele ngoba emsebenzini vele besebazi and abaningi bebengifonela labo asisebenza nabo zanele siyacela ukuthi ube right siyabona kunzima kangakanani but at the end kunokuthi ugcine ufile sicela ukuthi ube right hayi vele bayithatha ama-sick note bawahambise emsebenzini mangabe sengibuyelile emsebenzini ngahamba ngalanda ama-boss ngathi hayi sengibuyile nakhona vele bengikade ngiphelele abasebenzi vele bengibona bonke ukuthi no uZanele akasekho right uRose ngeke ngize ngiqamba amanga ukuthi uRose mtawu wathena makangibona wakwakhipha ngisho amagama ukuthi kanti wayesindile wayengafanga kanti yini lengakwenza wena ayikho into engayenza was there mhlawumbe ukuthi kube khona mhlawumbe clash between nama security lawa angazi ngize ngiclashe namuntu angazi ngize ngiclashe Charles Gate kephi eCharlie Gate yes angazi ngize ngiclashe nama security aseCharlie Gate nakakodwa so icase yahamba kanjani ayike ilokhungana icase ke oh mangabe sengibuyile kwi-depression awungiyabuyela emsebenzini ngiyabona makuphela inyanga makumele kuholwe ayikho manje into engayihola ngahola imali encane kabi ngani mangibuza ukuthi kwenzakaleni bakuthiwina incwadi zami zonke ayizange zize approve zonke lezi depression ngithi kanjani bangitshela ukuthi awusesenawo amalanga kungukuthi ngoba vele bengikade ngibona vele ukuthi ayivela hayi ukuthi ngoba nakunjalo bengikade kusempini ngathi okay ke lezi ze-clinic ke zona why ngoba lezi ze-clinic mina nginayo i-leave incwadi ye-clinic emsebenzini ithathwe kumalanga we-leave bekuyilento leyo ukuthi bangisafarisa ngenxa yokuthi ngoba bafuna ukungithola every day so that bezongixosha and abangitholi beze bengibambe nakuyo ukuthi bengakhona ngisho ukuthi bengibhadare ama-sick note wami wonke lawa wazange ezebhadare ngisho neyi-1 ngayithulela ngakhala ngangaba nendaba angithi vele sengiphilela yona i-abuse like sengijwayele noma kungajwayeleki but sengijwayele hayi ngithule u-IO mangabe ngimbuza ngithi how far ne-case ne-docket angitshela ukuthi uselifini okay ngiyabuya ngesikhathi eso sifike leso sikhathi ngicela ukubuza ukuthi i-docket say how far hayi ngikwi-training amaviki lawo how sis wena njalo kuhlezi kunama-excuse mangabe ngiphuza ngendaba ye-docket and i-feedback lo ngayigcina mangabe kungisena laba abaze nge-GBV hayi usisubani usisimothomela u-IO wase-airport kuthe makufika uSeptember lento lena ngisho iqale nini iqale nge-30 zaka-April 2024 makufika uSeptember ngiyambuza ngithi i-docket elinjani abanye abantu sebengene baze bathola ama-bail but kweyami kuthulekile nje wathini akazange aze angiphendule kuthe mase ngimfonela amaqala October ngathi yazini bengicabanga ukuthi wesisi uMathomela ngoba ngathi i-justice iyasifeyila wena kushuthi wena uyazama kungukuthi ayikho into enyakazayo ngisacela ukuthi udaba ngidlulisele kwi-social media wangithuka wangibuza ukuthi ngifunani kwi-social media le ngicabanga ukuthi izongenzelani ngambuza ukuthi hayibo wena sisingani wena uyiphoyisa eli-right manje kungani uzothi ngiyaphi kwi-social media kwaphela 2 days wamsendela i-message eyi-fake ethi docket i-case yami i-docket yami isivaliwe ngayithatha ngayisendela usisibusi wePower nami ngayibheka siyayibona phela ukuthi le message lena i-fake ngathi nje it's a copy and paste sathi ifini lawa bePower bathi no sizoyi-expose ke le babuya mina ngambuza ngathi le message ongisendele yona uyibonile after 4 days waphinda wangisendela enye yesithu siyabonakala yona ukuthi ngathi original ngithi livale ubani i-docket wathi livale u-senior prosecutor u-Erasmus ngithi uthi u-Erasmus ulivale ngobani uthi wathi hayi wesithi phela mina ngisebenzi mina le kwi-senior prosecutor but uze wazi ukuthi ayikho into esingihlanganisa ne-case yakhe i-docket yakhe sivaliwe so lapha naliqala lakho yaqhubeka ke kuthe mangabe sekuNovember ngoNovember angithi bebehlezi bengilwisa every day ngikhumbula ukuthi even ifone mina abantu mangabe bezofona ifone yasemsebenzini or mawufunga ubiza imoto mina bekuthiwa ifone ayina network kodwa abantu bayafona ngize ngizoncedwa enye imessage imene inja nje ezongifonisa e-office like hayi mangithi ngiyangena ngalela la ngaleli mangena ngale emsebenzini i-controller yethu umngani kaRosie ke vele ena bebenale enga ukuthi kudala bengifuna bengangitholi ngambuza nje something esimple wangiphendula ngenye indlela ngahamba ngaye flightini eSingapore ngiseflightini nje eSingapore umoya wami awukho right ngize ngiyasheka ngithi yazini sekwanele manje sengihlukumezekile kwanele but ke manje shoot sengimele ngiqala ukuthi ngikwazi ukuyiphendulela mangiyakubona hayi ngithi sisacela ukubuza kanti wenzakalani noma unenkinga nami wangithatha wathi why kade late ngiyamtshela ngithi inganje eqeda ukushona omunye umuntu nje la emsebenzini okade kwaziwe ngenxa yokuthi thina nisingenisa ngo4 ekseni ngo past 4 while singenayo transport and ayimina ngedwa inosombuza lokho
hayi siqede lapho because lapha nesithathe 1 hour 30 minutes kwaze kwafika amaboss masiphuma mina sebehambile bayiflightini ngisebenza nabo ngathatha amagwinya ngawafaka kwi-microwave maqeda ukufaka kwi-microwave mangabe ngithi ngeflightini bagijima bathatha umshini wongipompisa ngisho bayazi ukuthi ngawavele mawuqeda ukwadla vele kuzothiwa lokhu nganile kuzovela vele i-person ngabatshela ngathi mina ngiqeda ukudla amagwinya kwamambela vele zathi 0.16 in 5 minutes athi 0.13 masifika ema-office eBravo asethi 0.0 ngabatshela ngathi no ngicela ama-result wami okugcina bathi ngeke yilapho-ke vele ngabatshela ngathi no sisi Rose ngiyazi ukuthi kudala kade umfuna and usisi Rose kuno-doctor wami engihlezi ngiyakuyena ne batshela udoctor wami ukuthi basacela before uleyo bathi basacela udoctor wami abhale iletter ethi ngi-chronic angisakhona ukungena emsebenzini angengisakwazi wathi udoctor for what wathi benganginikeza even 50,000 wathi udoctor ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngenze leyo corruption mina uzanele ngamane ngasa-attending mina waphinda bamfonela bathi no sisi siyacela sesingayikhuphula sesingakubhadalela 100,000 bathi kanti yini lena engake yenza ukuthi uzanele ngaze ngithenge ngisho abantu wangibiza wangitshela udoctor wakhona ngithe mase ngibatshela ngalela ngabe ufuna ukungisuspenda bangitshela ukuthi kudala Rose waqala lapho wavela wakhala ku Rose ngoba wayibona wayazi ukuthi angazi kungukuthi mina ngangithulela after lo doctor sengitshela ukuthi bacela ukumnikeza 100,000 so that ezobhala iletter ngabatshela ngathi ngisacela ningithathe igazi bakhiya wonke ama-office ayi okay ngaphuma ngahamba and then ngabuya okay it's fine vele kwagcina kuba i-dismissal ne but-ke and then yaye CCMA ngafike ngayiwina hayi okay after that-ke siyabuya-ke manje siqhubeka nayo yona le yase-Charlie Gate ngoba besikade siwacelile ama-report from eqaleni ngesikhathi ngise-suspension azange azabuya ama-report u-Idli ayinjeke yena owangenza lento leyo makukhulunywa nayo vele ethule ngazi ukuthi akukho next and uvela khulunyelwe i-airport yonke ngamane kukhuluma ikhampani yami kukhuluma abanye yena uvela ayithulela ngakhulumi lutho hayi mangibuye eCCMA ngikhumbula ukuthi ngeke ngakuyela ukuthi ngaqala ukunibhalela from 2024 ngoba kuyimanga ize nganthola manje okay yes ngithe mangibhalile ngoba ngase ngilahlela even nakolungelo lami nje ngilahlela ngizwe ukuthi yazi ngizwile manje hayi ngaze ngathola I can say ngabathola be-MK bakhona ukuthi beze bazongibona bafike bacela ukuthi sicela ukwazi udaba nje kancane ukuthi lithini ngabatshela hayi okay bahamba bayiposta ku-TikTok ukuthi sizoba no live ngelanga eliso uzanele Mdletshe uzobe ezositshela ngestory sakhe ukuthi kwenzakaleni ngalesikhathi bayipostile ngempela u-live ngelanga lika live okwakumele uqale ngawo ngo-7 awuzange uzuqala u-live ngo-7 okay uqalile ngithe mangabe ngithi mina ngiyangena mangimele ngikhulume mina bayiblock yami lokho ngana i-account yes sangena ngenye abantu babhizi la kwi-panel bathi no akangene kwenye ifone ngoba siyasifuna ukuza lesi story kwajema amafoni awu9 nama-laptop ayi2 inamba nenamba mangabe ngingena nje sengithi uzanele Mdletshe lo iveli ngalokho ngani iveli ingasebenzi kanti ngalowo mzuzu bakwenza lokho khona abo babushezi mhlawumbe babushezi namazi babushezi lo waseParliament lo osanda kushona unyaka mawuqala yeah yes ubabushezi lento yenzeke kuyi-Tuesday ubabushezi ngeFriday wakhona wasuka from eCape Town wafika wathi no sibonile ukuthi ngathi khona into enkulu lana and laba bantu laba ngathi bayiphethe ngayo yonke indlela mabekwazi ukukeka ulive hayi wafika abathi ayisengawuheka-ke sekufike thina ulive angalelo langa waqhubeka-ke ngoba sasikade siwubambele ePremier Hotel OR Tambo waqhubeka then wabiza nabanye baseParliament hayi bayilalela nje indaba ukuthi hayi kwenzakalani basho futhi bathi samangala thina siyaqala ukubona abantu abaheka ngisho live and nalesi senzo sisizwe sabuhlungu engathi izinto ezenzeke ngey'khathi ze-apartheid hayi okay aphindele eCape Town then sahamba saye airport before siye airport sahamba salanda incwadi ye-strike emetro emaphoyiseni basinikeza mabesinikeza incwadi sahamba thina saye airport sayolanda manje i-AXA ngisho ibona abaphathi base-airport AXA kunento eyenzakalile la endaweni yakho eso sathola ubaba uJacob umlungu bese kuzoba ubaba uGele isena safe ye-AXA ubaba uGele wathi yazi ngicela ukuntshela ukuthi kuwo wonke ama-case la ngiyaqala nanokizwa ayikazi izi-report ngisho ukureport kule case mina kuwo wonke amakhampani wathi zanele cela ubuza i-case number ngathi yebo ikhona ngayithatha ngamnikeza wayithatha i-case number wathatha wabafonela amaphoyisa ubrigadier wathi ngicela ukubuza i-case number eso niyayazi
bathi yebo siyayazi. Wathi kwenzakaleni ngayo bathi ivaliwe. Wathi ivalwe kanjani imethe ebuhlungu kanje? Bathi bona ayi asazi baba uGele sacela ukuthi sizobuya kuwena ngeMonday sizokhuluma ngalena. Ayi okay kodwa kusala ngiyidinga ivuliwe back leyo case le bathi no siyaxolisa mhlonishwa sizokwenza lonke okungamandla ukuthi sizoyivula back. Ayi alright. Athi uGele sacela ukuthi siyilungiseni sacela ukuthi singabi bikho istrike i-reputation yethu ye-airport igama lethu lizongcola sizoyilungisa yebo siyabona ukuthi khona lapha eyonakale khona kodwa asazi ukuthi iyonakale kanjani ngoba nathi nje siyayiqala ke thina singabaphathi kusho ukuthi khona laba abayivalelayo nje ukuthi ifike lekuthini. Yes. Kwamampela ubaba uGele ke angithi lapho bekuyini bese kuDecember mazithi January ubaba uGele uselifini. Mangabe sibacela ukuthi sizocela i-meeting phela nisibuyisele i-feedback ngoba nithe ama company nizowalanda wonke. Baba uGele wathi uselifini usacela siye kubani kuNdumiso Dlamini. uNdumiso uyena ohlele esihlalweni sakhe ngoba yena engaphandle. Hayi uNdumiso mangabe sithi siyamfonela uNdumiso makufona omunye uzothi case uyayazi makufona omunye angiyazi makufona omunye hayi ngithazoke ngizama ukubuza kwabanye. Ubaba uGele uyasho ukuthi no ama meeting nje amanye besikade siwabambe noTakalani. uTakalani Ndo uyena ophethe safety yaseRompati yaseRempupati. Ubaba uGele ungaphe kwabo bonke. uNdumiso yena ngingakho yena ngoba ese lifini uyena vele ohleli elokhunganeni ezihlangwini zakhe. Akazange size siyithole leyo report until sahamba ke saya khona. Ndumiso sacela ngcono i-meeting saya kuNdumiso. Masifika sifice kuNondumiso uStephen Maphala bathi ubani ubaba uNkamboli. Bathi ubaba uGele akekho okwamanje. Ayikho i-report ozoyithola sesike sazama ukuthi khona i-report ozoyithola. Into esizoyicela sacela usiqalele phansi yonke into ukuthi siqale. Babuze sihamba nabathi uzanele uzoqala phansi until when wathi uStephen no mina ngu-general ngenzela ukuthi ngikhona ukwazi yonke into ukuthi kwenzakaleni. Lapho bekukhona nobrigadier uMdleletshe ubrigadier wase-airport ozomela amaphoyisa wase-airport. Hayi okay bababuza ukuthi khumbulani ukuthi ngoDecember bekune meeting enamaphoyisa more than 20 kanti leyo meeting leyo bebenzela ini bebenzela ukuvimba istrike lese sasikhona as if bazo acta kodwa yikho into ekuthiwe nakhona lapho lese kuyi meeting number 3 samqalela phansi samtshela ngalichaza udaba lonke ukuthi kwenzakaleni. Uyabona wavele washo wathi yazini ngisacela ngipho 5 days ayikho icase engapheli and as understand ukuthi kuvimba kusho bani manje uGeneral Cluster uStephen Maphala ayi no brigadier naye alizama ukulichaza iside lamaphoyisa wakhe kodwa nje noma ingalizwa naye wathi ayizanele okuningi ngiyaqala ukuzwa mina ungitshela na99 ukuthi namaphoyisa wami kanti kunamaphoyisa angcolile idokhetho nolokuthi idokhethi liyamove idokhetho okwenzakalani akwenzeki lutho ngathi yes akwenzeki lutho amaphoyisa akaqale kahle emva kwalokho wonke umuntu oze case yami uya ngo180 kodwa ukubuya cha ngeke asabuya nempendulo since iqalile mhlawumbe bemthulele unengise ngibala abantu abangaki like bonke bayaya nethemba bengithembisile ukuthi bayabuya but akekho buyayo. Okay. Hayi uStephen ke yena uthe after 5 days lo athembise wona sathi ngoba kune weekend sithi simnikeze next week. Hayi ngempela samnikeza next week akangabuya ngamfonela ngathi silinde feedback wangisendela imessage wathi konke okwenzakali wangisendela email wathi konke okwenzakalile ngaphansi kwamagate wabo abahambelani nakho and abathandi abavumelani nomuntu osebenzisa amandla ngendlela wrong endaweni yakhe. Hayi okay nanso ke wathi la egcineni kodwa yena ubone ngazi ukuthi ngaqhutshwa ngecriminal ngamfonela ngambuza ngathi ukhuluma ngayiphi criminal idocket esivulwe time 2 eyavulwa ngoMay yavalwa ngoNovember yavalwa ngoOctober yavulwa ngoNovember 20 ivulwe ngoMay 2024 yavalwa ngoOctober 2024 yavulwa ngoMay 2025 namanje ayikazi izihamba ina feedback ayina next idocket yes2 sekuvulwe isivulwe le case time 2 ayihamba yenza next ngithi inganje nina nishilo nathi ngoba sesihlalile ematafuleni nizoyisolve ukuthi indaba yakhona niyakhona ukuthi niqeda kanjani ijustice kumele yenzeke ngendlela yakhona. Ngisabatshela futhi sabatshela bathi okay ijustice enidingayo isathi icriminal inhlulile it's better icompensation ukuthi sizokhona ukuthi siphume kulento ngoba icriminal idocket asazi ukuthi kwenzakalani ngoba idocket cha ayedocket nje ayikhulumeki nokukhulumeka. Okay so Hayi emva kwalokho ke uStephen abuye akhulume nabo sisiphuthini bayamfonela. Stephen sitholile email sibongile but besingajabula masingathola meeting athatha email kaSisiphuthini uAndy MK uhlale eSoweto thatha email kaSisiphuthini
athi uzobuya kuyena angabuyi. Athi aphinde nami mangimfonela athi ngizobuya ngingabuyi. Khona engeke ngize ngimchaze igama kodwa ubufakazi bonke bukhona. uSteven uthe esuka watshela laba abanye siza nabo wathi ngisacela ukuthi nibe neutral mangabe sizobhekana necase likaZanele makuzoba nemeeting because laba abantu be-Eagle Eye bayagoloza bathi abafuni kwakuza ke bona kuleyo meeting leyo ngeke beze beyikhulume futhi indaba ye-meeting. So sabuza ke thina ukuthi i-meeting ingeyani ngoba amaphoyisa obrigadier bayafika then noZanele bayafika nalabo abanye bayafika. u-Eagle Eye yathi sekuyi-meeting number bani manje? Number 4. Ayikho neyi-1 ivoice ekakhulunywa u-Eagle Eye. Kukhuluma laba abanye badefende ungazi ukuthi badefenda ini. And u-meeting number 2 lo namaphoyisa ayi more than 20 umlungu we-Eagle Eye wayekade khona akazange akhulume ngisho igama eli-1 wakhuluma nje sevalelisa edefendelwa yi-AXA. Even i-AXA thina sazi ukuthi i-AXA i-government iyona esiphethe sonke eshaya umthetho e-airport kodwa i-AXA ke lapha nami engihambe ngayokhala khona ngobatshela sonke istory ukuthi AXA nakho sekwenzakalile. u-AXA usephenduka naye uyahlehla akasafuni nama-feedback. Into ethe isuka yenzeka ke kule meeting esigcina ukuthi sibe kuyona sahamba saya khona masifika kuleyo meeting uSteven ubekade ngekho sekubani manje sekundumiso noTakalani. uNdumiso wafike wasitshela ukuthi akukuningi mina into engayikhuluma nani into engizontshela yona ukuthi thina siwu-AXA sisangeni lapho. Hawu anisangeni kanjani ekubeni kuyindawo yeni ekubeni kuyinini enathi nizoyisolve akungabi na strike akungabi nalutho bathi nje hayi siyalokhungana into besikade sizoyisho nje thina bekuyilo sathi hayi okay before niphuma besisacela into eyi-1 bese sisacela nisiphi i-report ukuthi ni-investigate nina ngokwenu ke niwu-AXA nafikaphi then niphinde nisiphe inamba ye-CEO ne-email ye-CEO ye-AXA ne-CEO ye-Eagle Eye so that if kuba ne-strike ngoba siyabona ukuthi nina ngathi kusho ukuthi khona la enisabana khona niyasaba ukuthatha ama-decision it's better noma ngathiwa kune-strike kuzoba ama-CEO azofunda i-memorandum afundele umhlaba wonke. Baqala-ke behlehla mabe ngabe sebethi masebethi kuzomele kufunda ama-CEO but washintsha uNdumiso wathi hayi okay ngizoninikeza hayi alright sahamba. uNdumiso masithi siyamfonela akayibambi ifoni ngizobuya kuwena weZanele lapho leyo meeting leyo yathi bekade kunini babuthuleni bekade kuyi-Tuesday wathi ngeke ishaye i-Friday nginganinikeza le-report nama-email welokhungana we-CEO kuze kwaba yi-next week next ukuletha uthe suka wangifonela ngamfonela wathi uzobuya wangifonela ngathi yebo wathi into ebengizokutshela yona Zanele ayikho ningi ukuthi inamali ngasho siwu-AXA thina sesiyaphuma and enye into engifuna ukutshela yona ukuthi ayikho i-email ozoyithola yama-CEO akuna-email esonika wona ama-CEO naleyo report leyo futhi angeke nize niyithole. Kungani i-report singeke size siyithole athi property ye-AXA ngithi i-property ye-AXA kanjani ngoba phela i-case yami so lama meeting ekade ninawo bekade kungakabani mangabe ningasafuni nalawo ma-email ningafuni nama-feedback cause nina nithe niyohlala lama meeting lana ngoba nakho nenzela ukuthi nizobuya kumina ne-feedback e-right kwenziwe i-justice ngendlela e-right. Wathi hayi baba ayisesingaxoxa nje ngeza ko-KZN akukho kunye esingakhuluma kunanto ozoyithola la just like that. So now I can hear ukuthi you mistreated and then i-justice awuyitholi and then isuka lapha but ke isingelwe abantu abaningi nabantu afuna ngabe ba-intervene ngendlela ukuthi bakwazi ukulungisa isimo sokuthi nawe wathola ukuthi uhlukumezeka uhlukunyezwa ama-security but the way la esihambe ngakhona isi-escalator ziyafika ngisho abantu abaphezulu but nakhona it seems there's no any action engithi abuyithathela. Yebo. So now umsebenzi wakuphelela umsebenzi wakuphelela. Yebo umsebenzi waphela but angithi bangixosha emsebenzini bangi-abuse abaqede baze bangixosha. Kwaba yikho ukuthi SCMA ke ijaji lakhona kwakade kulelo mlungu but nakhona lapho eCCMA babekade bethengile nakhona kuningi nje okungenzekanga ngendlela e-right ngoba even bathi yini noma bengafuna ukubhadala even abo sheriff nabo bayangenelela nabo bo sheriff nje nabo bake bangitreat bad. Ama-lawyer ke ngiyikhulumi ke ama-lawyer mina mangichaza sengihlanganyelwa abantu abo-4 ngihlanganyelwa ikhampani yami ngahlanganyelwa i-Eagle Eye ngahlanganyelwa i-AXA abaphathi be-airport ngahlanganyelwa amaphoyisa bonke laba bantu bahlanganyela mina ngingedwa. Umuntu mangamele ebuye kumina ne-feedback e-right ubuyelwe ebe yimpi nami like lokho ukuthi
uzokwenza sure ukuthi yazini ngizoyenza lento le and ubuhlungu lobu bukhona and uma ngikhuluma ngabantu abawu-4 angikhulumi ngabantu abawu-4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 ngikhuluma ngekhampani ukuthi inegroup yayo namaphoyisa anegroup yayo bonke balwa nami ngiyi-1 iloya angiyikhulumi amaloya sebeze bathonga amaloya ayi-2 bathenga igubha i-aton bathenga isibu i-aton. Okay. Ngicela usizo la kubantu base-South Africa sebezwile udaba lakho lonke. Any law firm engakwazi ukuthi intervene because angithi idinga umthetho. Yeah. Yes, nabo ke laba babekuncisha ama-email abo surely maybe mhlambe i-video can go as far ukuthi zifinyele kubona. Ama-CEO CEO yakephi? CEO ye-Eagle Eagle yes nani? Ne-CEO ye-AXA. Yes. Okuyibona abaphathi be-airport. Yes, because maybe mhlambe they are unaware ukuthi kune-meeting enjengale because bekulokho nabantu abathe banqaba nama-email abo ngithi. Banqaba nama-email enye into eyangimangaza lo baba lo uqala ubaba uGele okuyena obekade eyishilo from the start ukuthi ijustice uzoyenza. Ungeza ubuhlungu babuthuleleni manje ubaba uGele bamxoshini. Yebo manje mathi yakuthiwa gcina xosha abantu abaningi. Yebo. Kanti kubangwani kangaka? Lo kumele enze iqiniso bangamane bemkhikhe. Isuka nje ngokuseshwa lapha manje yabo. Isuka nje ngokuseshwa ngoba isize yafika kukho konke lokho. Kanti ama-airport abuyasebenzisa imithetho engafani. Asikwazi kwase lapho ukuthi njalo ngizwe njengoba ukhala ngale ya-search point eniseshwa kuyona. Last week Thursday bengiseGoli. Yeah. La eShaka ibhandi salikhumula yabo. But lapha ijacket abathi angiyikhumule not ibhandi yabo. Kahle kahle umuntu nomuntu ungathi uzenzela umthetho wakhe ukuthi mina kahle kahle nje ngathi lo ngimhalela ngokwenza ukuthi lo ngimhalela ngokuthi. Yeah, because ngaze ngabuza kubona ukuthi awukanjani ijacket because engangihamba naye wadla nejacket yabo. Yeah. And then lo munye wathi hayi khumula ijacket noma ngiyikhumulanga nje kuseni ngifika noma ngena la kunina but ke ibhandi bethe ngoba linensimbi vele liyasensa ngilikhumulile eShaka. But la that's why eGoli that's why ngibuza ukuthi kanti imithetho abayisebenzisayo ayifani njengoba nabakwazi ukuthi bakutomule bathi woza ngapha ngithe bosizokusesa. But umthetho kumele ngabe uyafana ngoba phela wonke ama-airports aphethe u-AXA. U-AXA ngisho i-government so uyena oshaya imithetho so njengoba mawuzothi okwangapha kube ngenye indlela okwangapha kodwa at the end umuntu oshaya umthetho u-AXA. Ngikubuza lokho because mhlambe ngenzeka ukuthi baningi asebethole le experience njengeyakho but ke bona mhlambe beyama-passenger bedlula behamba. Yebo. Bengeke bakwazi ukubuya yes bezofaka i-complaint angithi yabo. Yebo mhlambe bazovela if they just maybe watch i-video le yakho angithi yabo interview yakho ukuthi nathi mhlambe kwenzeka maybe ngaleyo ndlela mhlambe i-airport ngaze igcine mhlambe nayo ke si-intervene ukuthi ingenele edabeni lwakhe yabo. That's why ngithi ngicela ukuthi ngikunike i-platform nje ukucele usizo la kubantu be-South Africa bonke abangakwazi ukulekelela Abantu base-South Africa ngiyabonga kakhulu kubo bonke abakhona ukulalela lesi story kwathi kwaba sekugcineni but into ebengade ngicela bengacela usizo ngayo yonke indlela ongakhona ukungenelela angilekelele ngoba sengikuzamile konke ongangamandla wami kube nzima kakhulu uma bese ngijikelwa naye AXA okuyibona abayi-government okuyibona abathatha iy'nqumo ngoba kusho ukuthi sengibonile ukuthi akukho lapho kuyeka khona. Hayi ukuthi akukho lapho kuyeka khona kungukuthi kusho ukuthi abakwenze kimina bona abanandaba nakho noma ngoba angisenalo nethemba ngisho lelo engiyilandela mina ngoba kwawona amaloya la ngiyilandele mina wona bayawathenga mhlawumbe mangathiwa nizokhona ukuthi ningilekelele ngithole le justice le ngingabonga kakhulu ngoba nje kufana ne-docket ingizwise ubuhlungu kakhulu noma ngathi ibingagcina ifikile nakubaba uMkhwanazi kwayona leyo bengingayijabulela ngoba i-docket nje kunalapho kwake kwafika khona ama-calls esho ukuthi i-docket ngathi uzanele kunalapha okube nama-initials khona kangawafakanga and okunye ngathi i-docket alikaze lize lihambe i-signature ka-senior prosecutor u-Erasmus ayikho like akukho nje okuhlanganayo okuhlangene nami nje like ayikho into ekumele inyakaze yonke into nje mina kumele ngitreatwe nje ngibhekiswe le. Okay. Ngingabonga kakhulu mangabe bengakhona ukungilekelela. For the sense of ukuba sensitive kwecase yakho nangendlela esengizwa ngathi into abantu abaningi ngizosaba ukuthi ngithi shiya inamba yakho labo because ngizwa indlela osobale ngayo abantu abaningi yabo ubona futhi ukuthi nabo bazange bayenze justice imetha yakhe ibe ifikile kubona kufuneka bangenelele
So izwe kalisaphephile sisi yabo. Yebo. Alisaphephile izwe. And lapha kunena koGoli futhi nje kube kwenziwa laboya lapha sidlula ngisho thina ngapha siphethe onanda kodwa lapha eGoli nje kuyashumpulana lapha eGoli because to silence you it will be the only way ukuthi baqede le case yakhe yabo. That's why ngithi ngizosaba ukuthi ngithi ungayifaki ungayishiya inamba labo. Bese ngicela ke nakubafethu nami ngizoyikhuluma nabo ke ama legal law firms esebenzisana nawo nathi sithwele ukuthi ngicela mhlawumbe babhekele indaba yakho because sinabo ngapha eKZN. Yeah. Ukuze mhlawumbe ukuthi bangakwazi ukuthi bayithathe bona mhlawumbe ke ngiyabazi ukuthi ngeke bathengeke. Yabo because lapha eGoli nisebenza imali angithi yebo. Yes. Nathi sibuka umadlanga commission nje uyezwa ukuthi kwakusebenza imali yebo. So mhlawumbe ke makuthi bathi no the interested bangakwazi ukuthi imetha yakho that will be easy for you angithi ukuthi utholeke ilo firm mhlawumbe ngala ezokwazi ukuthi ke engage on bona abale nkampani yakho nale nkampani yakuhlukumeza. Ngingabonga kakhulu. And it's said ukuthi that airport that has been named by one of the greatest angithabu. Yes. Ubaba uOR Tambo owayelula vele amalungelo abantu abamnyama ukuze isikhathi sekusona njengamanje. But you'll find ukuthi kusahlukumezeka umuntu omnyama kwi-airport ebizwa ngayo angithi yebo. Ehlukunyezwa futhi abantu abamnyama nama security lawa exesha ama. Yes, ama security. Bonke abasifazana. Abesifazana abesilisa babe ngapha esayidini ngisho abesilisa besesayidini na uday 2 wakhona that way abesilisa bathi awubakulayi bakutshelana inani bathi bakulayi kuthiwa nike maka abantu besifazana it's a GBV in a form of woman to woman izothiwani ithiwani phela kube mhlawumbe ithina besilisa ngabe ke hayi to GBV yebo but the instance it's a woman to woman ibona abakuhlukumeza ngithi ngisho ba instructor nalabo bamadoda abo bangapha esayidini. Yabona nje unepoint even emsebenzini ke la ngisebenza nabo bona babeze bebuza abakufakanga iminwe ngaphansi abakwenzanga ini ngapha emsebenzini uyahamba sibaningi bonke abantu bafuna ukubona different companies sicela ukubona lo muntu lona okuyena futhi bebeyibeka straight bethi sicela ukubona lo muntu oreshiwe airport because vele at the end bamrephile baqedile ingane indoda yakho ukukhumula umuntu egqokile bethi sifuna ukumbona nathi abanye mawuhlangana nabo nangi lo sisa bamthande enqune airport yizo zonke izinto lezi egcine ngifika ku depression bekubhlungu. Bekubhlungu. Have you get mhlawumbe umuntu professional abangakhuluma nawe counseling ama therapy session? Ngike wathanda ama social worker lana ngithi yes. Social work? Yeah, ngathanda ama social work no angifika ngama therapy. Manje siyaphithi because plan bele goal manje yabo. We do have a master course asebenzisana nawo la uthuleleni. Manje siyahamba kubele goal yabo. Ngoba kusasa asikho thina siyaphuma la eThekwini maybe mhlambe ke ngizocela ukuthi mawuthi ngabathola bake mhlambe bangibonele wena vele bakubona la eThekwini yabo at least uhambe useke wa engage noma oyedwa waba ngithi yabo athola istory sakho ukuthi maybe mhlambe they can also book you for the next appointment ukuthi ke sikwehlise noma sinyuse bona beze goal yabo because ngiyakubona manje ubulandela ithishu nje la shoot lento isangaphakathi kwena yabo. Ayikhamekile ayoneke kabi angeke ngiqamba manga ayidluli. Yes yebo ayikhamekile so you need that decision ukuthi ukwazi nawe ukuthi ke noma uqhubeka ne struggle sakho sokuthola justice but ngala ufuna ukwazi yabo. Yes yebo but nabo babuNdumiso Dlamini beno Stephen Maphala ngiyacela bandla ukuthi bengayenza justice ngendlela right ngoba manje izinto sekuyibona manje sebeyivalile nje vele yonke into onga understand ukuthi ngamagama athini. Ake sicela ku management nje ne CEO yonke iOR Tambo yes yebo ukuthi sicela wona ngenele yona please yebo sicela ngenele labo iOR Tambo management yakho ngenele lo daba because lehlisa isithunzi liyadumaza if sangahlukunyezwa abantu besimame ngalolu hlobo kuma premises abo yabo kuqede futhi kungabi khona lutho ukuthi umuntu athole justice. Then this is why I was asking ukuthi ke ngabe bangaka abantu futhi abahlukumezeka kule airport besimame yabo mhlawumbe bangakwazi ukukhuluma bebe mhlawumbe ithini singazi na mhlawumbe ongazi mhlawumbe akhona amanye ama case nawo ngale axoxwa ngenyawo you may never know yabo but ke that's why I'm bleeding ukuthi nabe ngathi management yabo ke ingangenelela. Cha thina siyajabula ukubona igoli ukuthi lesifike laza sibona kaThweleni. Yabo. Ngibonga mina emva kwesikhathi singaka from 2024 ngindinga but ngingalitholi. Siba matasa. Kodwa ngiphelanga umoya. Ngingasho sengifile egoli ngathi ngila egoli but ngangena ekseni ngizobuya ntambama.
Ngiyakhumbula ukuthi wawushilo ngayitshela mhlawumbe wagcina ungafikanga. Hayi ngafika nje ekuseni washo 7 sengilapho but sasizobuya but kuyafana ngangizokubona nje lokukhuluma nje because i-team yayisele eThekwini yabo. Yebo. Yes, but ke ngiyabonga ithuba ukuthi usezowafika wasibona. Ake silindeleke sibone ukuthi what the next step. Oh, another thing nabo laba abantu engicelayo abantu South Africa engicela ingincede. Fana eye court ayinibisisele. Stephen bake bathi indaba yiye court and e-court ifike yangena. Ayikazi sibizwe. E-court bathi ingeneni nabo siswe iGLI ngicela ungamusha igama la kodwa khona usiswe iGLI wasitshela iqiniso wazathi ngiyajabula ukubona bangibamba futhi bakhala shembe besebenzela yona leyo company straight. Bathi azi khona ingenile e-court. Lokho ngisho i-court. Ayenzi next ayikubizi ngisho ukukubiza ne-court ingenile nayo ngaba November last year. Awubize ngisho i-court angisakhulumi nge-court le. Yamaphoyisa i-labor court ugcina ngawuzwe nje kamamimi ukuthi ingenile kodwa ngeke beze bekubiza. Iphelela kube yapho. Okay, sorry. Beniphendule la khona abasilindele sisaphuthuma kubona la ePentown. No, siyabonga ithuba dadewethu siyabonga. Siyabonga South Africa ilona kudaba la dadewethu nelizuleke nesimo sonke kabhekene naso siyacela ke kulonga kwazo ngenelela angenelele ngane zakwethu kuyosithinta sesihleleni sikwazi ukumxhumana dadewethu. Mina ke Mduduzo kaMkhwanazi ngaphansi kwenhlangano ithuleleni siyabonga nisalahle emakhaya.